Dalam syurga mulafon karu ibiraya sunan Tuhan sidro Nabi Adam handi setuju suruh Tuhan ku hanaji pato di Nabi Adam gak ngentan maku Tuhan pelaku asai baatano mandung penejut sujud indatu suruh Tuhan ku tangtingai sabo dalam syurga melapon kalu ibiraya sunan Tuhan sidro Nabi Adam hani setuju suruh Tuhan ku hanaji pato di iblis setan dalam apoihu dengan sebabnya handi tempate bikin karena hanasiku di Adam itu jadi batano oleh sebabnya Tuhan marahu dibikin sujong kangen ugo dalam syurga mulakon karu ibiraya sunan Tuhan sidro Nabi Adam hani setuju suruh Tuhan ku hanaji pato dalam syurga neuse laju iblis kataru kerajaan gada tumaba Adam Tuhan nebisu nebi laloyok kayemu bohong nama bakul di mekrimi rahu ba Adam Tuhan nebi pajo dalam syurga mulapon karu ibiraya sunan Tuhan sidro Nabi Adam hati setuju suruh Tuhan ku hanaji pato di Nabi Adam gak ngentan maku Tuhan pelaku asai baatano mandung penejut sujud indatu suruh Tuhan ku tangtingai sabo
La ilaha illallah, kalimat taibah payung pagi. Sayang sebut kalimahnya, selamat iman ote mate.
sembahyang lima. Nyawang ditanya si atuhan bo, di dalam tubuh mantap ketulung. Dok malik mawon hajat kaputo, tanya hai warih nyawang Tuhan tung. Dok malik mawon hajat kaputo, tanya hai warih nyawang Tuhan tung. Jarang ditiko di binih binte lemah are yo gomia teman oh bandi teman han pilih gase aduh dak abe di mama kulung jarang ditanya wahe ware betang abe kita bicara dok malik mawon tak putuh gase memang ba Allah hana gepile itangan putihnya sama mandum ilmu fikah umpama tubuh ilmu tasawuf umpama nyawang sosok yang sayang nyawangan tubuh ubud busungguh sembahyang lima nyawang ditanya si atuhan mo di dalam tubuh mantap betulung dok malik mawon hajat kaputo tanya hai warih nyawang Tuhan tung. Dok malik mawon hajat kaputo, tanya hai warih nyawang Tuhan tung. Apui ngeunyi sagai handeta tak takut rugo apui menyala menancin inang yang telah kodro haram besaho singa binasa menancin agam yang terhinang dah benaga gado syaitan pedaya on singa mate baru selesai dah babut yang rugo jalan yang hina yang mempala beta kerja han silap agam silap sambino bak salah sida pasti tergoda sedangkan apui minyak di sedar han getah putar awaknya dua
mita. Nhân cứ hai ade be berangkah ho ake duda jin ke binasa. Kan kulon tegang zaman lawenya mebago bago duta nyata binata ingat mandung getanya lakongan dino samata jaga. Wahai empoma jagaan roh di jangan diwa beneparisa oh kabinasaan mepalau lepas jam menyomon mita timah.